Dragi moji, velika pusa svima, ja vas puno volim i za vas snimam videe. Ovdje sam u Italiji, baka mi je u posjetu, a bakica ima 82 godine. I njoj se sigurno čini vrlo čudnim to što ja sjedim ovdje ispred videokamere i pričam na hrvatskom sama sa sobom. Ali uglavnom, sve za vas, puno vas volim, zato sam odlučila napraviti jedan beauty haul. Znači, pokazati ću vam proizvode koje sam kupila kada sam nedavno bila u Hrvatskoj. U biti nisam ih sama sve kupila, neke sam dobila na poklon za Uskrs od mame. I skočila sam na brzinu do Millera i DM-a. Nisam imala niti puno vremena, niti puno novaca za potrošiti. Tako da sam kupila samo neke stvarčice koje su mi bile onako neophodne, baš na mojoj listi. Čak se nisam niti sjetila kupiti sve stvarčice sa liste, jer ja u biti napravim listu i onda tu listu jednostavno zaboravim. U biti ne znam gdje sam ju stavila kada konačno odem u shopping, tako da se moram snaći i bez liste. Uglavnom, idemo prvo od poklončića koje mi je mama poklonila za Uskrs. Stavila sve u ovako prekrasnu vrećicu malu i uz naravno lijepu čestitku. I kupila mi je ovaj shower gel za tuširanje od Le Petit Marseille. Ja mislim da se tako izgovara, ali ne znam francuski, nisam dobra u francuskom. I ovaj sa narančnim cvijetom za hidrataciju i njegu kože. I prekrasno miriši, cvijet naranče zaista prekrasno miriši. Oprostite, svrbi me nos od alergije. Samo malo. Maramica, svrbi me nos od alergije i začepi mi se često nos od alergije. Alergična sam, ne znam, na proljeće, na pelud, na nešto što cvate ovdje u Italiji. Jer bila sam u Hrvatskoj par dana, 2 dana, ne znam, 2,5 dana i alergija mi je prošla i bilo je sve u redu. I došla sam ovdje jučer, počela kašljati, kihati, opet me sve svrbi, grozno. Poludit ću, trebala bi se vratiti u Hrvatsku do negdje 6. mjeseca. Kad bi to bilo moguće, bilo bi idealno. Uglavnom, vratimo se na beauty haul. Znači, ovaj narančin cvijet. Imala sam već jedan takav gel za tuširanje. Mislim da je bio sa bademom. Isto je bio prekrasan. Jako volim ovu liniju. Nisam niti znala da je sada dostupna u Hrvatskoj. Ja sam inače ga kupila u Italiji. Sada je dostupna i u Hrvatskoj i ona mi je to kupila, mislim, u DM-u ili u Bipi, ali u DM-u sam vidjela da je isto dostupan. I još jednu stvarčicu koju mi je kupila ova Cera di Cupra, krema za ruke, znači na bazi pčelinjeg voska. I krema za ruke mi je baš trebala jer sam nakon ove duge zime skoro potrošila sve svoje kreme za ruke. I evo ovako izgleda, znači Cera di Cupra, već sam ju probala, fino miriši i brzo se upija i lijepo je hranjiva, tako da mi se sviđa. Nakon toga kupila mi je i ovaj ruž za usne koji mi je ona izabrala boju od Bourjois. I imala sam jedan ruž za usne od Bourjois prije nekih 10 godina, znači to je jedini ruž za usne od Bourjois koji sam imala. I sada mi je ona ponovno kupila ovaj, znači njihova nova formula, novo pakiranje, broj je 11 i kao što možete vidjeti jedna vrlo lijepa koralna bojica, podsjeća me na MAC Vegas Volt, pokazat ću vam svočeve, zaista su slični i jako mi se sviđa. Imam ju danas na ustima, ali prekrasna je proljetno-ljetna bojica i pokazat ću vam i sličicu. Već sam imala ovaj ruž u jednom Outfit of the Day videu i sličicama, pa ću vam pokazati kako to izgleda. Evo, otišla sam napraviti svočeve za vas. Znači, ovo ovdje je ovaj Bourjois i to je broj 11 i zove se Rouge Edition Bourjois. Ovako izgleda. To je ova bojica ovdje. Ova bojica je Impassioned od MAC-a, a ova je Vegas Volt od MAC-a. Znači, malo sam se prevarila. Slični je Impassioned ružu za usne od MAC-a, a moglo bi se reći čak i da je kombinacija ove dvije bojice. Znači, nešto između Impassioned i Vegas Volt. Ali
ipak nekako slični Impassioned bojici, zar ne? Uglavnom, evo, napravila sam sve. Što mi je još kupila? I kupila mi jedan prekrasan parfem Donna Karan New York i zove se Be Delicious Fresh Blossom. Znači, jedan lijepi, lagani proljetni parfemčić od Donne Karan i to je kupila u BP. Ovako izgleda, zgodno pakiranje. Čekajte da ga malo stavim, da si uljepšam dan. Baš je onako nježan, delikatan, jako mi se sviđa. Hvala puno mami. To su bili poklončići od nje. Nakon toga imala sam priliku otići do Millera i u Milleru sam kupila samo 3 stvarčice. Iako sam željela kupiti puno toga više, ali morala sam se nekako kontrolirati. Morala sam kupiti OPI Nail Envy ponovno. Ovaj sam proizvod imala gotovo godinu dana i kompletno sam ga potrošila. I zaista, kada god me neko pita preporuku za duge, lijepe njegovane nokte, preporučam ovaj OPI proizvod Nail Envy Original Formula, znači ovako zelena kutica. Ja sam isprobala jako puno drugih stvari, ovo je jedini proizvod koji mi je pomogao i koji zaista radi drastičnu promjenu na noktima. Sada ga nisam koristila već više od mjesec dana jer sam ga potrošila i odmah sam primijetila da su mi se nokti počeli stanjivati, listati, znači cijeli gornji sloj bi mi se ogulio s nokta i evo već su se prilično skratili. Znači, nešto skandalozno. Ovo je jedini proizvod koji će vam preporoditi nokte i to nije neka reklama, nego je zaista istina. Ne znam, jako je skup. Košta, neću vam reći koliko, reći ću vam, košta u Milleru oko 188 kuna, znači strašno skup proizvod, ali imajte na umu da će vam trajati oko godinu dana. Ja svaki tjedan lakiram nokte i koristim ga 2 puta tjedno. Oko godinu dana će mi trajati i to je proizvod koji zaista daje rezultate. Ja koristim ovaj proizvod, imam dugačke, čvrste, zdrave nokte i ne moram ići na manikuru. Znači, iako sam u početku dala 188 kuna, puno sam uštedila jer imam zdrave, kvalitetne, njegovane, duge nokte, a sve u biti radim doma sama. Ne plaćam ništa kozmetičarki. Znači, to je proizvod kojeg sam morala ponovno kupiti u Milleru. Ima ga i u BP, ali mislim da je u BP nešto skuplji. Nemojte me hvatati za riječ, možda je ipak nešto malo skuplji. Tako mi se činilo prošli put kada sam bila u BP. Uglavnom, u Milleru je oko 188 kuna. U Milleru sam kupila još ovaj Catrice Perfect and Shaping Gel za obrve, budući da njegujem ovaj prirodni izgled obrva. Odlučila sam se kupiti ovaj gel za obrve koji bi trebao kao malo i popuniti obrve i dati im, znači, neku definiciju, bojicu, znači nešto što je prilično zgodno i univerzalno, a imam i njihovu olovku za obrve od Catrice, isto sam jako zadovoljna, tako da, eto, preporučam. Evo da vam pokažem kako izgleda. Znači, izgleda kao maskara, ali je četkica nešto tanja i gušća. I ovako jednostavno prođem preko obrva i pomaže mi zaista da ih drži na mjestu tijekom cijelog dana, baš im daje neku definiciju i gustoću lagano ih popuni. Morat ću napraviti neki update tutorial o obrvama jer onaj prošli što sam radila sve stoji, ali su mi obrve ipak bile malo tanje od ove godine. Znači, prošlog ljeta su ipak bile malo tanje, ove godine njegujem neki raščupani izgled. U Milleru sam kupila još jednu stvarčicu i to je ovaj Art Deco Hydra Lip Booster u nijansi 36. Ovako izgleda. I to je jedan proizvod koji je kao sjajlo za usne, koji vašim ustama daje jedan lijepi volumen, hidratizira i ne lijepi.
Dolazi u 4 nijanse, 3 su vrlo lijepe prirodne bojice, jedna je onako malo jača i ta mi se isto jako svidjela. Bila bi super povrh nekih jačih boja ruževa za usne kao ovog ovdje ili tako, ali prilično su skupi, koštaju preko 70 kuna, tako da sam se sada odlučila za samo ovaj i volim ga koristiti evo povrh ovog MAC Creme de Nude ruža za usne, jer Creme de Nude je prilično kao korektor ili kao podloga i ponekad izgledam prilično nezdravo kada nosim samo taj ruž za usne, znači samo tu boju, ali evo kada stavim ovu bojicu po vrhu, čini mi se da izgleda puno bolje. Da. I rekla sam vam broj 36, ja sam se odlučila za 36. I to je to što sam kupila u Milleru, znači 3 stvarčice. U DM-u sam kupila nešto više proizvoda, ali opet ne toliko puno koliko inače znam kupiti u DM-u. Znači kupila sam korektor za prištiće od Balea. Tu i tamo znam imati neke prištiće i onda to riješim ovako korektorićem. I treba mi baš tako neki antibakterijski kojeg stavljam samo na prištiće, koji će prištiće posušiti i koji neće uzrokovati neki dodatni upalni proces i nove prištiće. S ovim Balea sam bila zadovoljna, znači već sam ga koristila i ja sam se odlučila za nijansu broj 3, Sand, znači ovako izgleda, prilično neka bijeda bojica. Zatim sam kupila ova 2 OSI proizvoda. Ponovno sam kupila moj 3 Minute Miracle Reconstructor Deep Conditioner for Damaged Hair. Znači ja volim ovaj 3 Minute Miracle, ali baš Reconstructor. To mi je nekako najbolji iz linije 3 Minute Miracle balzamama Deep Treatmenta. Iz linije 3 Minute Miracle tretmana za kosu. Znači zaista preporučam Miracle, znači neko čudotvorni proizvod, jako je dobar. I ovo je sada nešto novo, znači to je nešto što nisam još probala, Leave-In Spray Miracle Recharge Luscious Long. I ja sam izabrala ovaj spray za Detangle and Distress, znači za dugu kosu koja se lako petlja. Znači u biti to je nešto što bi vam trebalo pomoći pri raščešljavanju kose. Ja sam se odlučila za to i u biti samo se znači lagano pospreja po dužini kose i to vam omogućava lakše raščešljavanje kose. Moja kosa se zna dosta petljati, pogotovo zimi, kada bude nekako suša i kada se nekako zapetlja u šalove i sve te zimske aksesuare, ali eto ovaj spreć sam isprobala prije par dana i jako sam zadovoljna, preporučam. Znači, ovo su 2 proizvoda koja obavezno morate imati iz OSI linije. Ukoliko želite isprobati barem jedan proizvod Deep Treatment, obavezno, a ovaj isto preporučam srdačno ga preporučam. Zatim sam kupila Bourjois deodorant i ja volim ovaj Mineral deodorant koji je bez aluminijskih soli, bez alkohola i bez parabena, znači prirodan na mineralnoj bazi. I kupila sam još Burt's Bees balzam za usne, zbog toga što sam ja veliki ovisnik balzama za usne. A Burt's Bees sam imala prije par godina dok još nije bio dostupan u Hrvatskoj. Poslala mi ga je bila prijateljica youtuberica iz Amerike i svidio mi se jako. Tako da sam ga sada ponovno kupila i u Hrvatskoj je naravno puno skuplji nego u Americi, ali Amerika je puno dalje od Hrvatske, tako da kupila sam ga u DM-u i ja sam kupila ovaj Burt's Bees Replenishing sa šipkovim uljem i to je za njegu usana. I to je to ljudi, nisam ništa drugo kupila. Nadam se da niste razočarani opsegom ovog malog beauty hauла, a u biti nije toliko malen i svi ti beauty proizvodi toliko puno koštaju da se čovjek jednostavno ne može priuštiti više, iako bi želio, ali ne može. Tako je to. Ja sam zaista jako sretna sa svim ovim poklonima i stvarčicama koje sam si uspjela kupiti.
i uživat ću u njima, pisat ću o njima na mom blogu, tako da obavezno me potražite i tamo. I ništa, ukoliko imate prijedlog za neku recenziju koju biste željeli vidjeti, možda neki make-up tutorial ili evo recenziju od ovih proizvoda koje sam vam pokazala, obavezno mi to javite dolje u komentarima. Ja vas sada lijepo pozdravljam i svih bih vas lijepo zamolila da mi stisnete jedan palac gore za ovaj video i pretplatite se na moj kanal ukoliko niste još. Možete me i pratiti na Twitteru, Facebooku, Instagramu, Shiktopi Lookbook, lookbook.nu, to sam nedavno otvorila profil i jednostavno ga obožavam taj website. Inspirira me, definitivno me inspirira. I to je to, sada vam šaljem veliku pusu iz Italije i vidimo se opet uskoro u jednom od mojih idućih videa. Pusa, bok, pusa, bok. I budući nam je kosa duga, idemo dalje, ali ovisno o vašoj dužini kose napravit ćete možda 3, 4, 5 ovakvih provučenih konjskih repića. Ne znam kako da se izrazim, ali znate o čemu pričam.